Баштадык. Кемтар ата адамдарга кандакка ден соолугу таза жүрүш үчүн неме кылыш керек, шуларды көрсөтүп бериң. Кандай упражненияларды кыласыз? Azamlar, Kur'an kalırsa ağzını kimi köpdüseniz yüreği ağrıyanlar, kimi karırsanız kanı koyulayanlar, kimi karırsanız semirip gittiyenler, havana 90 girden tal baba yugururdu kalır. Dım 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 dım. Maşaklalar. Dam 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 tapa tapa dam dam tapa tapa dam dam tapa tapa dam dam tapa tapa tap tapa 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 tap tapa 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 dam pa 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 pa. Ne mağara? İşte da. Колуңузду неме каныңыз ам мына остеохондрозорго колуңузду эме кылат экенсиң? Мындакай. Эки кам 90, ha? Bir kam 90. Dam 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 dam. Ana kuşumun bana kuş. Dam pam pam. Vaya. Azamat. Baba yaşa yürüyürler. Amin. Rahmat. Биздин Курманжан YouTube каналына жазылганда лайк басканды унутпаңыздар. Коңгуроону басып биздин видеолорду биринчилерден болуп көрүңүздөр.